Britney Spears chanchin thar itan kan nei le ta kanzinga Free Britney movement thop tu tam tak kan omti kan shia a court documents thar achanga alandanin Britney hian apa hi aring lo mai ni lovin ama nge pu in Free Britney movement a thop thu so yin apa hian engwangin nge conservatorship hi akal pui remti mi pui sha ta puangzar turin adu thu asoi bokani fans tetan kan sha chak le du alo thengta atopa Britney nge aron tawngchhuak ve ta ni channel subscribe lo te khan kho ngayin mi lo subscribe ve ula video upload thar icha zil theinan notification bell khametin ola khan daro Free Britney movement chungchang ilo she ve to ni chuan tun hnaya Britney social media thil post china wangin a fans ten Britney hi an ngai tu hle a himna tur andu sakzia ishe nge yang a thil post ate hian Britney hi limlo le nguile chaw tak ni in an sia ani tuna hiam Britney hi kumsang ni pariat achanga kalpui to a conservatorship chungchang dan hnoya in beina kara a ommeka he conservatorship courtin apom pui hi kum upa ril rubuai le damlo na takte chunga chau atang puin manchin ani ilo chin chem chutiang mi chu tuna hiam Britney hi ani in kan sia em a career hloting zelin chumle pai po tam tak alelu rui ani ti kan siat vek kha he conservatorship an mandon hian temporary turati ania ma se tun thenga hunrei tak chung kalpui ani to wang hian fans te chuan tunge a hlok na tel na saber siat an chak le ani Britney conservatorship hi kimchangin siat thei ani lawa ma se fans te chuan Britney pa Jamie hi Britney chunga thunei tu pum hlum ani ti an sia a asumle pai zong tutuk na siam fanei pasal nei le ama to tu tur thengin apa thunhoya a om vekani fans te in hul khomin Britney nunga ama chanpui turin anding tlata Free Britney movement kalpuin Britney hian ama nuna thunei na pum hlum anei le theina turin anbei mekani ma se apa Jamie chuan fairlo takin afanu chunga che china pu na hi aphatlata he movement hi fiam thu le boina cho chwa tum ti in asoi hiala tin ama hi hriselo na wangin damdo in lu ngai hial khopin adam lawa tuna hian enkol mek ni ma se afanu chunga thunei na pum hlum le aro sum enkol sakhi alok viawaniang conservatorship hi chunzom ala tumel khop mai tunkar tira khan Britney hian apale ama conservatorship chungchanga ache chhuak ve chanta a entertainment tonight ten court documents an nei changin Britney hian mi sumle pai enkol sakchin tu trust company pakhat chu conservator tan arota hetianga ati na chan hi apa chawin ama enkol na conservatorship anei hi chunzom to lautura adu em wangani documents a alandan chuan he conservatorship hi voluntary ania ani chuan ama du thu renga he conservatorship hi kalpui ani lawa wangin adu chuan atal chuak theidon ti nani he documents atang vek hian Britney hian adikna a rights mangin ama enkol tu tur than adu ani ti ain siak langbok heba ka hian nilai thochan ni khan Britney dan shemi chuan apa in conservatorship chungchang relna mi puisha theilo tura adil na chu adodal zongin lekha a thelut vele bok ilo shat lo paltakin thamasa khan Britney pa hian conservatorship case a rorel na le thuziak te mi puite sha theilo tura da dilna thelutin he motion hi judge in alo pom sakani mase tuna chuan Britney le adan shemi ten he hi du lavin an beilet meka mi zongzong in engkim shevek se andua tin thupbo atun chan a omlo anti ani Britney hian thiselo na le thilpoi theng thei afa te ta na shat poi thei engma a omlo ti in hei hi anial kala chuwang chuan he case anrel le huna po mi puite laka thupbo atul to lo ati ani he documents thara hian Britney dan shemi soidan chuan Britney nge yin dan hnoya in be na hi chung ko thuruk angmaya mi puite laka zebo hi adu lo tak zetani atia aloyar hian soi chunzom zelin hei hi Britney pa Jemian media tekne na asoi boina cho chwatumna conspiracy theory emo fiam thu emo anilawa Jimmy hian kumtam tak chung athil ti tekha mi puiten shelo tura adu ema wang hian achan tur om ang asiatin achiang hal le ani atibok he legal documents baka hian TMZ te report danin Britney lawyer hian Free Britney movement chungchang inze na thuziak article athil tel boka amanuna thunei na nei let le adu ani ti in asoibok asoidan John Britney hian offense tam tak te thil ti hi alomin athlop tlatani atibokani hetianga documents thara adar ta ka chuan fans tam tak ten Britney an thop na thu social media lama an out chwa pui ngala mi pakhat chuan Britney thunei na a poisa ama nge po hi ama ta vekani chung ko poisa ani lo
Britney ti lo achung te hi chu ngai na thei po an ni lo Britney she om tam tak atwar lai le azalen na le dik na lak sak ani la hin shilo le mulo ang main khodang an hoi sandai ani #freebritney atia fans dang pakhat chuan ti hian a ziak bok Britney Spears ngei po in Free Britney movement a support ve mi makta duai tel tuk le ding on tenen Jamie Spears hian #Britney hi tha zalen ro se #leave Britney alone ti in aziakani tuna chuan case kalme kani a thu thar a omani chuan kan lo sha tirvat zelang cheu tuna tan chuan Britney le offense te du danin he case hi akal ji a ang hle a ma se tuma in a top na tur kan chelok theilo anwaya komena khan Free Britney movement hi ithlop ve ni chuan #freebritney ti in lo comment ve ta che